Bashimira mnuwa kugira ngo atubegitaho mwabaze gweri izoba umukwezi ko kubanza ibiro 16 it's mid month already kwezi ko kubanza twakukize rwagati mwebare mnonga tumenya kwezi ko kwangukira abantu binji January is January out there ko gato akusiya mu cyumwe cya kabiri webare mnonga. So for what have you achieved? Muntu mpi perspective unsya haza naje cyinamwe ga kugira ngo hano kora plans z'umwaka umuwashanga wagira ngo we evaluating at the end of the year changa, so umukore according to quarters umeza nagara abanzi maybe I'll have reached here rero kugaraho oyirebe reba huwike then nagaga like that kugira ngo chikuyambe kuko wenda ngo tegereze umwaka heguza kwera noja kwa uko kubanza tutokwa kabe tutinchino bwire uze kwecira kudiyo kwa kana tuzo bya Easter nachi awaza kugira to shanga muhabwa aho tine chokozire so it's important kugira ngo base kubanurega kantu kako. Program Enshonga Y'eizooba izere ya Jid Bobs. Now, umwago turi mu mwago 2025. Umwago uri kwije 2026 tuzo mu karuru kabona. Akaruuru aku abacentuzi binje benshonga bari kugira ngo bikija kuba karuru akakakire. Because of many things. Of course tutebire kugira ngo hariho of course yotegeje byinjiho erigenda n'aba independence n'abari binjiho omulinguri nkogwa abantu baza kutera bururu, but at the heart of all that hariho abantu bakuru munonga ningasho umuntu mukuru uri kujunanizwa okwistya kwa makuru okamanye ko bintu birone bitambura, you know, umukutera karuru iwe cyo tamanya okugira ngo bacikumanyise abantu babeta abanyamakuru. And for many times ntura ubwire bwinji abanyamakuru bugabe bwabo bwari baterwa abanyamakuru batuganisibwe iki, so mwumvise gweri izo twenda kureba omumisho g'abanyamakuru perspective y'abanyamakuru omukutera karuru akayino kaza kwija, you know, tukaketegura tutanka abanyamakuru kunga kandi cyo twakweze ngo abantu abitukuntwereza bamanye nikiya abatanyi banje mwabaze gweri izoba n'abantu abo gucira kuramara kagabo, but maybe you have not connected the faces to these people. Kongo mwabaze yugo nakwereza makuru maruje ko noza kwamanya they are seasoned journalists n'abanyamakuru baruje mnonga kandi muri mogo bagomaramu akire karingwa. On my immediate right no mwami Elias Rutugusa. Yes. Awe Elias Rutugusa webale mnonga Bob zo konyakira akandi ko kuwagamba amazina na niraka nabanyeta Elias Rutugusa. Owitu ninzarwa omucyaro cyo bakwita ciyaganyaboko kajara kandi mu district ya Ntungamo na shemererwa okwegita mu Enshonga Y'eizooba na nokutera tocho mpango mnonga mu campaigns ningashi eby'uburure byo butegeke birumumbiza kwija kandi ebinkuteka ngwa hamwe byatanditse. Okay, we'll get into that a little later. Yeah. Senyo Gideon is a very famous man mumumanya nazo myanya minji mnonga abokurunda amakuru. First of all, thank you for your service yabare kwereza abantu yakira abantu bawo tejenoni wabinonga Bob Gad nkoko yagamba Senyo Gideon our TV West abinyo mama Senyo Gideon our TV West aho murembo Enshonga koko akigamba n'abanyamakuru twetebeekanisiza tuta okureba ngo akaruru makatandikire umwaka primaries NRM na n'ibindi bigombe 2026 ikintu cyonje kukwata man. Okay, katonje kuganira ahandi iwo murebe guma a TV West. Okay, ebikishira no kuba no kutunga ninye namuchumanye kugira ngo we set to be on record atakaba hino yesimbiro mu yiyo mutakushima atakushanga hino yesimbire or anyone is harboring political intentions zitakuchumanya shange ntuyuntuza kumutema smart. But let's get started. Azanye ndakutandika niwe Elias abo kuba wamarakire karingwa umurimo w'umunyamakuru ekitu kitugamba cyo coveringa campaigns kuzumu camps z'abakwa besimbire hamwe no kimanya munonga bagana nitwe experience yawe byorebiri Bob zine bintu byinje bimbwino mu umurimo gwitu gukora ebyamakuru abo kuba ntutwire ntukavaringa ibintu ebi omyanye tariyemwe nemwe konka personally nyo naza kugambira ko kuwambuza experience yanje nyo baranterira umukaruru nimba sobuta specifying umwanya konkana bwe naragire sinjiro kandi kariye nkoni abo kuba hari ibintu batakushereka niyo mbantu abaragire kavaringa karuru konkankargayo almost story intajini nekintu cyukushwazana konka abantu abakubikora nubaha abantu abakubikora tindaye kwa sentemanya ni abebyo kwirinda ninga kino abantu abakubikora n'abantu benye nabakwenda karuru
n'abantu benyine abakwenda media coverage ni politicians abakutusumayiringira daily abo kuba ine cyakutagetinjero nanda maybe umukore ka story nanda uje binte bo wamukwatara umutera ahambeho nanda ku interactinga niwe because especially twazo kumbyara abantu mbambenda kuturebaho mbamba amanyangu batire batakutureba. Those are the guys abakuheza bakatukora ibyo byenyine ebyo kutocaringa ebyo kuturugunya field konka kutuheza blame yona in quotes ndikiteka nkahi abebyo kwerinda konka nabo nababa captured tubare bobuzo isimbira bwa member bwa parliament ninga bwa chairman bwa district ninga any position noza kukorota noza kubanza manye Eliasari tugusarike umwanya ugo tumukoreki kanyenda kugira kunatwaza umuringo gutashemire abo nabantu abakutubandizaho okutubona aboneza konganto bajumera kandi itwentugumiza mutu kavaringa atukorana n'emirimo yitu one day koko nanagambire arakara kunabenjire kukwata nkaba forced okukora interview no manye chikungu ebukungu enkebite bikwaje nkaba forced kuza hagati y'chikungu mbeti nka recordinga interview kabano hona akwatara abantu ibintu Obusaasi tukabakwata but at the end of the day still no kujikora konka tekwihayo kiriya cyenyine chikwa chashije ground. So nyontekateka ngu one ogwe n'umuringo mubi n'ekintu ekinkutekateka ngo nikibi akandi kishemereye ku bantu jumera abo kuba side zone nizibaza sides nyingi kutukubura koreka ebintu ebi ntuba ubundi ushangana n'umuntu wakwaminga atakora ki no kuraba mwaba mwete bakurabamo na nabantu benyina aha ground Bob God nabaza aho barwanira aho yebuze cyo barwanisa niki akaruraka tinkutekateka ngo no bukareka no mekintu cyamana konka nteza hije amakanto aka njete nke excitement o what Chamuka haza ho kuchamuka na Bob God ombe manti ugu kori no hendero nyihindurire gayo ntera ati nyebuza batumoro ntuza kubatora hamwe nite turabetora hamwe kandi tuzagumiza muntu kora hamwe konkasha ya yeriya yenyine oshanga wanyihindura. So ni challenges nyingi omunkoko wagamba na Gideon naza kusharinga ebyeye konka twazombwire bwa Akaruru one twine ebizube bikuza kwimuka especially mu Karuraka ecyo kubaza cha byona media houses keyongera ni nyinji munonga twine media house for example nka muri Mbarara twine radio stations ezuri kurenga muri 20 waza ntunga ma radio stations ezuri kurenga muri 10 I mean cutting across waza Shema waza Bushenyi zone no radio stations haza nizikoza abantu ki nizikoza abantu bingi challenge yo kubanza no kugira ngo ntubasa obutakorira karumwe nkaba makuru echo nekintu ekikubasa cyatutera kwimanya nyowe Eliasari tugusanisiniya abo kuba I mean like experience nyine bagamba no kubinje nyine contact umutera ubani umusecurity ubani ngai barba mwembine netuheza oshanga abana especially abakwija bagumerwa okavaringa Akaruru na nuko ba identifyinga na ebintu byakubasa kuprotectinga ne babiri bice kungana bwena wabitamu nukushanga kunde najo araka jacket aka TV West nazo mu community azayo violence so target yo kubanza neryo amahurre nabasa kuba yankwato mbeshana ndukukora ki ABCD kamera yetu jukore ki tujukwate ezini cases twire tureba haba bakuhaminga bakubona abonesa abanyamakuru especially kundi tubiruko mu munonga kari mu cases incheni twemba konka tumunonga wa comparinga na central bose imbere bakataho uze owa Gideon tikumanye yaba kunyafuire kuko experience ya ombugufu mbonega rucyane ombugufu bwa 2003 Akaruru na Karuru numekero fane twaza kutandika Akaruru bitko twakatanche na munonga ati yanjye ni ngambera orembo Mbarara warebe kiri mu rembo Rwampara ko Akaruru katandikire visibility not visibility ko katandikire konka norekero fane
by the way nisima na mnonga TV West okureba ngo yabasa straight on board tonje kuganira na mnongi w'umunyamahoro ari nareba akwa ni muri mureba akonuko kire kuko Elias yagamba tuyemanye turebe way forward akaruraka twakarga mututa Yesu tuhereza umurimo gwitu nk'abanyamahoro go kubanza no kwisya ubutumwa ariyogwe ashima kuba nabutunga umunyamakuru tayine side nakwata A B C bona baringanize hati wo murebe wa TV West otorane nubwo murimo gw'amahoro umunyamakuru tari kushariramu takwasa kwandika story eri kwenda influencinga kusharamu in a special in some way hati aho remezaho agent uza konja kukiganiraho hati aho remezaho no kongera kwije kunko umuntu gw'umunyamahoro no kwata Elias Rutugusa ayisimbire A ukakwata Bob Gad ayisimbire B ukakwata Gideon ukahereza iwo muri wa TV West ibagamba byo byonyine then iwe arize kutera akaruru ukasharama hati chirifan akaruraka numa twine threats kurugum security nko munyamahoro twine threats kurugum politician ugwayisimbire twine na threat kurugum voter umuhagizi hati yaho umunyamahoro no sheme kuba oyine wazankaye kandi abantu bona osheme kubashemeza icyo waza kuchikorota experience yanyu no mahurire nerengo myaka ninje 15 ndi covering ubururu covering kunkani ntekateka abakaruru ke 2026 turi mu 2025 kukatanche na mnongo muri Rwampara nitekateka strategies turi mu kushima kwa dukora abanyamahurire tuyemanye nicyo cyo kubanza taba partisan tugire uburinganiza reports nzije akwa twinenge kitongere kitugitanga abanyamahurire ati brother that's HRNG okuja reports zabo tuje tureba imyaka ekuratine 2029 tukareba abantu abanyamahurire 2009 inyona night 2029 your future 2009 tukareba okuja report ya HRNG that's a human rights network for journalists aharengo rihangari yona tukareba mukirako abanyamahoro 38 bakatunga ubuhuta batero that was a political season 2021 twareba 58 same incident 2011 twareba yongera baba 10 mushanje so mbona karimi nikeyongera that means kwa kuriyo kuchondoza numanitwe we look at statistics ati umanya akaruku tuzamu 2026 that means chance yokuterwa mnonga na kutunga ubuhuta that means bane kuberia higo Gideon lekam kubuzuka ki tumukuja intervention zo mwataho akwa mwatunjire bintu kebe mukamanya statistics okuzemerire one would expect to mwaza kutaho buriyo bring the game to these people bakubatere minyafu like we say mugani nabo echukika kikabona iki hata noreba first system TV West yes ni kwana TV West but this is a platform to gambira bingi these are one of the ways koko tutamera tukateka tukaje konka tujye no mukaruru nkito abamahurire na nabanda baryokwe tukoreke this is the way forward tuaza kwemanya twine bigombe twine kigombe kitu cya upa abanyamahoro bariho bakimanya these are some of the ways to laying a strategy yes twine gears abani batushomesa tukazaho mu ishomero ntumanye byo gukora ntumanya do's na don'ts ato garuka mico wagamba umunyamakuru tegurata ukureba ngo akaruru 2026 yakaza muje yahereza jo mu Uganda kandi nawe yabaho that's the way forward Elias ni mahira kubona kongera konka umuntu ataka konka professionalism nitwe maybe tuemere turebe ahityo nturuga media houses nko kwagamba ni nyinshi we are not so sure about the training y'abanyamakuru bona bazibata bine so ubuno shanga ntuterwe tutakutirwe abo kubahina ushime kubona okoma do many journalists know that amuko amwe no field Bob Gado okuza ahanshonga yenyene y'amazima nkuko nanagambire ngo media houses keyonjera konkane benda twaza ahabwenche nhabasa kubaho nk'iki cyo wambuza abwenche umuntu nabasa kuterwe zataterwa enshonga yo kubanza n'enshonga ya sente now look here someone
working urukorana na Satano Radio boss naza kwenda kumuhaka sente kache. Okay. We understand abanyamakuru abakutureba pasente mpango esente zibakutunga niche munonga. Now this guy amuna korokwe aine Satano politician naza kumuha esente zo kubasa maybe kushashura rent okumrenje zizoba. Yeah. Nichoreka ngo politician ogwe ombwirobwe naza kuba daddy naza kuba mwe n'umuntu severe. Yeah. Njajoreka ngo kore no coveringa politician B is not giving out a tip. No baso butakora chi Utazayo. no baso butazayo nsancho rachoreka ngo along the journey cha balancinga ejo Enshonga to be okugamba ahanshongeje kuwanombuza. Yes. So nchoreka ngo oriya yakwaturwe chenega ninga kora yende ku balancinga bob gada yesimbere. So you will be like man nkakaka sente kanje kunkavaringa now narebo makura go akora arumu politician B. Yes. You get abanyamakuru nkagidiyo no kuyagamba mwamutakubasa kwegara kamunyonye ne principles zanje you cannot own Elias Rutugusano na nabakureba mu makora kutukubanza ukora none urebe kintu Gideon yakutere mbozo bino mangu embarrassed allo ben kugitera mpaka yone kwireye. Yes. Tare byo kuza kugira ntante kandi manyuga kore wakore ekitaricho mukiza kukigamba nk'ekitaricho konka some extent ariho kushanga bakozereki. So nchanchoreka ngo aho nkitwe nk'abanyamakuru twaremwa konka na necha training. Yes. Twine training eri kwingana ki okukora ibintu ebi. Someone in the morning nakutandikaho radio no mahata zikahanga. Yeah. Tingumanya na UCC umurimo gwe kuba nekora tu kuregulating. Someone nakutandika radio station along the way naza kuhayaringa Rutugusa will be expensive kinda because nkashoma imyaka yanje shata university ndumuni experience I mean njine tine koranya haho kantwara utanshashurire sente zikumara. So njanchoreka ngo mbyora akore noza kuvugana someone otari journalist otakumanya ethics ezo umutware umushashura kasente kache because aba mwembe enjoying ngo za radio umuntu akananje atinye bucikuru nobu nakuza radio nobu akabatakunshashura nkagamba nkakora makuru I mean bimwe notakumanya values kwa values ezishime kwantu genderaho kandi nabwo tatunje na training atoshanga wakora enshobi along the journey. So nkagidiyo no kuyagamba abanyamakuru batayibito season eje itu umuntu zamnangwa Gideon yanagamba Mbarara nanye ninkoramu konka twine districts ezatanchire campaigns zenyene zamazima Seriously. abatanchire no kwesika abatanchire no kurwana abatanchire kwayara naye bakwa I mean niyo time kubantu ko sahati. Okay. Kwirwana Gideon owiro buturumu one of the things I've noticed no kugira ngo umuntu uri kuba in political ambitions echaka manza kora no kuta media house ye ataho radio ataho TV station sort of a platform kugira ngo nawe atunge ato wajitaho politician nibinje ntubamanye nataho radio anje najant mwana story ya Bob Gard tingugenda kai yes kujireba inga kujuhura omuntu journalists abakora media house keje for example don't they find themselves hands tied ine chakwasa kora wao kugira ngo professional toko basi ate kibuzo Bob Gard ikibuzo echo yes kigumere hati uko nagambera umunyamahurire turi abantu bigize ngo turi abantu konka tuni that core value the ethics nico kikuru kumbyone hati noreba niza kweze example y'amashomero was katinde mukache little bit just umuntu ogumurebe tumuterera kasha nako twine amashomero waza kuchondoza ba directors ngoko Elias ya kigamba in his trend Elias that means yaja ninye Elias Rutugusa ukahora mu story yeye that is Elias Rutugusa ya senyumo Gideon that is senyumo Gideon that's a trend nintekateka at some point yes at times twine kushemeza bakama bitu konka at some point we have to own
no matter nza kweza example nka vision group Yeah. you own your story ekyakubaho kyona you own it niyo first priority Gideon okoze storage what are the repercussions Yeah. you own it if I own my story that means tokumano hariyo nareba hati kikanchi gambira umunyamahuru hariyo out of experience Yeah. ekyo kora aha TV na radio na mu rupapura tokumanya no hararushome ararushome radio station ne yasenyumo Gideon nyesimbere abwa meya tinke simbere konko ine Toke Nina steka tekecho. Just not as example. Toke simbere. Okay. Tinke simbere. Nimuza konka senyumo Gideon na tanka radio station na employing Elias Rutugusa ya kunkora story. Bob Gadari yokomuka ashtami. Story ya Elias yarakore. Bob Gadari kesi yatan kauna radio station naza kunyakira naza kuriya. Hati education mukuberi Enshonga. It's one of our strategies. In case wakore kintu yes zero. Hati wagamba radio stations. Hata tuine the new trend tujesire community journalism. Yes. Yes. Senyumo Gideon nayo nakasimu keye tukizire za smartphone. Yeah. Tuine internet il open na TikTok umwana nagenda tuine mainstream na legendijo yotaka gitira ashahiriro mu Agacencwire Mwana wana yajikoreka. mwana naba yajukire. Yeah. Elias, you know, ntwe ngumenya kakubuza echi yateramu. Tuina abana bakwetana ba bloggers. Ba bloggers and whether you want or not abana babaro. It's a new Kandi trend. bine opinions. Kandi numbers. Kandi abana nabazugurira abantu nabazi. But there's also you who is the professional. Wachireba. How do you work together? nitukora nabo tine cyo kubakora konka Kandi kandi tubetenga abo kuba arheva bakora itebita kubasa gukora ari ikigambe kikora ba mukutogwa blogger isita kubasa kuri aba TV West. Wachireba twantu handika amakuru ari kinta kuhandika ethics na values ebitwagamba ari ebitukubatta kutamburamo so ndanchoreka nkunde ni nkorana na blogger ntuza kumwikirize mu byaragambe ni blogger konka Gideon no kuyagamba twargacha aba blogger nabo kuza kwenyegamo na nachi na media house nyingi zacho rwobugabe because nkukuwa gamba washango ine media house konkuta kwikiriza aba ibintu ibindi ukorerwaho cyanchoreka nayo I mean nerye yo kushorunzi ya Enshonga Y'eizooba interest agenda yo muntu nkiyo so cyanchoreka ngo ibintu ibindi yakora ki konko shango muntu najanta ntejo ni radio ya maybe ya Mbarara stage aya konka oshanga ibintu byinshi tekora ki teko kwata because ne ya umuntu kananka arhona nezinkumanya noni no kukora mudi ya boss jano chenga whatever we no kora mood kareba ine present wanje cyane manyiri asa tunoreba tubweshongoro ati nambuza bwinje mutakutanga ubweshongoro banje aja tunoreba boss ubwe takubikunda nakunde ibyeshongoro by'amanya aba Nigeria manyachi wa ekidecho so nchanchore kangu narubwo kuba nuko rugwe bobo zinotine bagabe kandi kintu echo kuba Hamza kigumire munonga ekikunshasha no kugira ngo nana bamwe mbamakuru abutwayisigire abari mu parliament tubakarije bakarwana nkahi abanyamakuru nana bari yo mbwebembeza butwine kamwe abanyamakuru abanyamakuru abo benyine nawe takarije yakarwana nkahi abwo kuba one na amanyamana ga media kwara kurwane ho tomorrow nawe kintu echo nacyenda naza kuchandoringa in which way. All right. Okay, basi mbiraka tadachika ni abinamweleza ringo murisha emwe ezimubaze Y'eizooba discussion is centered around politics na nishi bibutegici kokana mnonga tukureba karura kanikisha akomwaka 2026 kandi tukureba abanyamakuru n'abakutukereza perspective yabo ninga shintekateka yabo bintu bitwakubasa kora kureba umwe yabasa kubana natungamo iwumurebi ngashi umuntu kubana consuming media wagira cyo watunga
inori yose imbere nawe agenda ye nawe yarabaho kandi n'umunyamakuru nawe agenda yakavaringa story at the end of it all yabona iki yatwarumuka bakamwakira as a hero. We're going to take a short break. When we come back tuenda kureba kandi ati yakakwata hali hagati ya police na other house nankeji izibyo kwerinda kutubwa turiyo mu field okwe nokora ngo wa police yale twanyo ninja kutora. What can we do to make it better? Just after this break. Stay with us. Yes, yabare okugumana itwe nakwakira mu kiceka cyite cya kabiri kandi cyamweru aba program Enshonga Y'eizooba and Bob's Guard abaho kandi tugize kuganira bikwatirine no kutwetegura akaruru kabana kaza kutandika nabaharo discussions nyingi zirukorwa, and one of them is a discussion like this kugira ngo twetegure itwe kabanyamakuru nkaniwe nkomorebe ningashe umuntu uri consuming media obase kubana ugire ibintu ebe wayega. My panelists no more media so tusana abanyina na Gideon and I'm now joined by another seasoned journalist Mushawa man Mnonga twatiri yo kuntuchenjura amakuru ntugahandika bamweta omwami Achiza ye yanjure je abantu bakomanye ya omurebe wa TV West nakwakira ndi era Achiza abinje nubakira kunyeto mchwezi ni urukuriye apre ngati no bari yo mchizo owitu nakashonjo muri cyuruhura ninzarwa omwami mweju ne Jackson no mchara we Justina yabakundu ati batugamba yetu rakwi. Yes. Eri Yes Bobs kata na chironka rugongo tuba tujye mu field dog habaruka ho bujagara wakireba police nibakozesa umwihuguru kuryana yitwete tiya gas. Okay, nana arrests okurebeka ngo embera bagira bata bajigaruza umunteko konka twahuriye stories zi kamera y'umwana ya rugendamo umusigazi wenyine ningashumisho abariyo inkono bamutemu abamwata umutwe bo ocho yahura journalists tubashemerirwe no kugira ngo bari mu field hariyo police kandi police niyo kubene barinda. So nayenda kumanya akakwati akari hagati y'abanyamakuru nana ibitongore byo kwerinda twatiri mu field na munungumbire bakaru okutandikiraho nyowe ninjira ngu enkwatanisa ahagati y'abanyamakuru na nebitongore byo kwerinda na nobundi the other party kubantugezaho covering teketegerezibweje echo banza cyabyona buri omwe okora umwuga gwe ndiyo munyamakuru ecyantwara mu field niki ndiyo musirikare ecyantwara hasi naho niki nyowe ndi politician ninga ndiye ogundu mukoro twantwata harira no mutezi w'akaruru ariho no mutezi w'akaruru ecyamureta niki so nyo ninjira ngu obuzuba ahibu kucira kuruga ni aha buri omwe ecyamureta aha niki. Okay, nija ndi Achiza nyine kamera yanje nija kwata ka eitherare ninga kesharinga owana yesharinga agumze mu yesharinge nanye kwate bishani byanje na police gumze mu ekwase erukukuma obusinji konka at the end of the day police nehinduka mu yesharingi umwesharingi ahinduka police umunyamakuru nawe ninga nawe ahindura yesharingi ningo munyamakuru nawe ushanga yazo mu field konka omutuma gwe bugari bajungo kwesharingi Bobugari ahashongejo itwa abanyamakuru cyo kubanza twine protection yone na nabe byo kwerinda buturugambaho police eitwo batwine because nabo barumumba ko samanu kumara hakesharingwako konko mworekerize mu kamera munaza kutera abantu tiya gas ninga amunaza kutera kiboko umuntu nico bancoreka ngo wagera kimwaka bikahango so niwe nakora ki nakwihindura mu no aba enemy abo kubanoza kora ki turebera aba police binji by the way abuto expose njere kandi ubundu bakabihamira muninga akagera okuba abafubira so nana kibaro mu mutwe ubwo munyamakuru na noho wa mureta aho Enshongejo ari ubwo kushanga wakora ki wagendana n'abantu baburijo so kesi zeze tuzukushana washanga police ineke munerwana nayo actually ubwiro bwinjitwe natwese baba police wachireba abo kubantu mangu protection kwa heri konga gato bari byaro ninga kabatezi bakarubara mu mbarwana no rundamani minja higari
That's the strategy. Yes. Okay. Aboka botagira omuntu ayina amani mingi. Nono mangu bari ambabasa kukora kimbabasa kwake ibintu byawe. Kamera zitu ziri expensive konka abashanu bazero batahwaho mu dakika ece ushanga kamera zitu bazatagura akandi kuza kujura replacing na still ushanga cyagaruka cyaguma. Aha Enshonga ejo yenyini. Yes. Okurondaho kugwa. It is always the first priority. Because nyowe ndi omuntu. Enyuma yanje nyine abakundiyaho ningashi na nyabunkwenda kuryaho. So ati omumbera nkejo kundarugeho baba bata. So ncho kushanje no bumwe naza anka polisi ninga harubaju rwabariya. Hata the end of the day orutaro rwankwatarayo ninga rwakora ki ninyi oriya kana jangu niwe nyama. So no go murutaro. Yes. Eri edita yakohereza ninga umuntu wene wakohereza bakuza kuronda story. Hine expectations esiba kubabini. Okay? Tuyenye kigambo cha deadline ekikuba kiri yaho, but also there's a certain angle a history je kuba nenda kurugira police ya media house ejo. Iyo no jirangu zo media houses zitukugambaho zo zigerezo protectinga abanyamakuru okugira ngo batakabonabona ombwire bakaruringa nibabohereza yabagira ngo ekikuito ntwenda story. Nyoni ntekateka ngo bumwe bakama bitu nawe n'abanyamakuru ningo bundu nawe no shanga atandikireho kintu cyeye nawe arikwenda kurya ninga we goboza ninga we yarire ninga we yarire ati obenyama konka tingwenda kuzari yecho mnonga konka ninjirangu at the end of the day ekitwine kwebembeza no kurwanura obugabe bwitu nk'abanyamahoro. Abo kubo muyango mutoto ari bwe tuburu. Tuburu oriyo no en obugabe bwitu buruho konka tuburu. That's buriya harupapara na no constitution burumu konka tubwine in presence. We don't own our freedom. So nintekateka ngu Enshonga nkure tushemeye kwebembeza itwe nk'abanyamakuru. Itwe twenga kutandukana nitwe metama yitu no kurwanura obugabe bwitu konka cugumire. Ati nko kuwagamba editorial policies zo kureba omwe hariho ibintu bizukuturemesa kora byinji konka nuko nakugambire for example media houses izindi zikuba zitandikireho now natandikaho media house for example aha vision group are certain stories is covering. Yes. Maybe nka suicide ngo muntu yayihanuka I mean ejo tukora ki kurugirira police yitu. Okurugirira police yitu editorial police abo ku bantu batwayireka abantu muhanda na wori yangwa nabasa kwihanuka I mean tubatwakora ki twayinegezo muze ohure ngwangu nakayihanice norajya kandebero umuntu TV West ayihanikire nanye kanze kwihanuka editorial police te gukora ki ejo te kuciciriza na nebindi ebiye kubeta kwiciriza twinena na business media houses zo kureba ziryo business. Now nyine business Bob Gad aine company ninga ine umukoro yanshashura miliyoni 50 konka ela chiza aine story yana campaigning I mean story yora kusaho neha boss naza consideringa cyaboko ba the end of the day akasente ntwenda accounts zitu smiling zonja nchoreka ngwa muka utahira n'umugati wano utaho mukamuherwa kwezo mukaze yakubuzo boye neco kumugambira so nchoreka ngwaho noza kushangoshanga na media house ahamwe yakora ki yari baterero bwabore wa in story bonire at the expense of business shazi tuzatwara gentlemen konka what would you want to see iwe nkomunyamakuru twantuzo mu 2026 nano turi mu 2025 icyo wakonze kureba nico nyowe nkanye kinakwenzire kureba kuba hari nye nangwa n'abagenzi banje no businje kuture turya campaign umunyamakuru akakora umurimo gwe nanye nkakora gwa umunyamakuru nyowe eri nkakwata kamera yanje nkakora umurimo gwanje politician akaronda akaruru ko musinje omutezi wa karuru na waka akitiriza bakamusha bakaruru wonka
twine kurwana munonga twine kurwana munonga kurebeka ngu itwe abo baturyira karya binji cyo banza cyabyona abantu binji no batwikirizamu abantu mbabariyo kombyaro bariyo mbahakana kwatakese umwa kutera atuweza achiza twantahakana ngu president Museveni na Dr. Chiza Besigye okusinga emyaka no wachireba nchoreka abantu mbatwikirizamu so itwa abanyamahurire twine kutwara omwoga mahango wafuna chance ukashobora abantu obugabe bwawo ukashobora abantu ahibine kutandikira nahibine koma omukarura obugabe bwabo nabunubu na n'obugabe bwabo we nko mutezi w'akaruru obugabe bwe nubu kandi yesimbere ashemeye kutandikira akakoma thank you yes uhendera turebe nyo mukwendera kwanje nkuko wabuza ariho ibintu ku expectinga especially ngo mukarura kuza kuzamu konke bitarabasike ecyo kubanza kugirira karumwe kabamahurire ecyo nekintu cy'ikutushwaza n'ikigamba abanyamahurire mu ruho abinja bakutureba na narebire agureba ba Joshua n'abantu binja bambara numba tureba konka ombite kusinga yo kutuhemura no butagirira kere rumwe aha bwinshi abwa competition nyenda TV West kore mbozi ya media house ndijeta rakorechi ncyanchoreka ngo abona haguma hoki that gap ekitusemerire ku bantu ihaho aboko bakutera uryo wa ene media house twenant kwatu aho ntugatorichi ba journalists rekinte cy'kutwatakinga rekinte I mean ntuguma tukozereki nicyo cyo kurebera pasente mpango abanyamahurire basigireho kacinke inyuma aboko twinira keryo iraka turyine konka turyine numuguruka mutamanyine ntuguruka tamanyine abashijaba nibamanyamanda ga media konka hari Enshonga twatira hansi yakamenza nico cyo kurebera Bobgard hati pasente mpango y'abantu y'abanyamakuru barumumba shumankai politics obundi ntutekateka ngo abanyamakuru ko bako babinjo politics one day akajirayo that voice yargayo tumanda senyonyeri za yatu protecting agenda mureke kubona abanisa bamahurire tubasa kuba protected nico cyo kurebera mbazamo konka especially umukarura kakakwija nyenda gambera abamahurira bakutureba tarho story tarho mbozi yone kusinga amagara gabo tarho politician owora afereho tine cyakuza kuyamba bakutera turebere cases nyingi bakutwatira za kamera konka politician wako bakutira field yahura nguru tugusaba mutera yaashaba mutera abahoci bamutera ryo mwirwaro kamera ye bajata tarugaruka kwate sumu yawe abona abantu abutura umuntu koraci tutekateka ngo turi umuntu kora nabo turwana konka muhirwa byo nabatwehindura so mukaruraka reka tukore cyenyine cemeye kubancukorwa kandi ntuza kuba successful at least kandi cyakandi twatanise all right yabari fraction of a second yes yeah one more ni mjirangu abanyamahurire mureke tunyweze ebibina byitu byo kwegitaramo tubinyweze ecyo banza cyabyona ahabwo burunji bw'amagara gitu ecya kabiri ahabwe ntasiya yitu twinaka sente kace nk'abanyamahurire kunka mureke twegite twerundane ushange nturundana sente nutubika ahabwanyeza omushano bakutera ozaho tonzi yatanga kutere mukono kamera yando no muntu kushanga hakato bare Bobgard shanga shanga ngo muntu namanya nta Elias tugusogu hati ayemerirata reka nje ntikanku imitwaro 20 nkorera ikintu cyane apana eco tukoza ki nci unanye imitwaro hati for example nyowe wajota nyanye ninja tabona rebo nanyereka nzukuye konkanye ndankora ikintu kikozere kita anasanya magire na watu mwine that's the discussion of course this is just the tip of the iceberg abakuba tumange ni byinje munonge byo kugambaho kandi nikativo sinza kwanteka o platforms ingezi tujya tuganira maybe next time we shall have a baraza turabe twine politician na narutugusa hano thank you so much coming up to namakora Agacencwire otakaruga TV West mukama baraze kurunji bye bye.